still in court. I won't mention any names, but Brunei, they are in court for the way the things they teach and pedophilia. They are mad. Anybody who has sex with an underage person, there's something wrong with you mentally. Much more babies. You are mad. This place is very quiet. Let's continue. Jeremiah chapter 25 verse 16. The behavior of a lunatic. And they shall drink and be moved and be mad because of the sword that I will send among them. Am I? Is the guy? What's happening in there? Jeremiah 25:16. And they shall drink and be moved and be mad. And I told you that the word lunacy has got to do with the movement of the moon. It's got to do with seasons. In the Bible, it spoke of seasons. Lunacy. So there are people periodically they behave out of the norm of society. And they shall drink and be moved. If you are a drunkard, you are not strong mentally. Somebody asked me a few questions the other day. He says, when I was a young man, how did I stop smoking? And I said to the person, one day I decided I will stop. Because I realized that smoking affected my lungs and I would die early. And I didn't want to die early. It's a choice. And there are people who have no control over these things and they choose to die instead of stopping drugs, stopping over drinking. Are you getting me? When you have a lack of self-control, you are lunatic. Because a lunatic person is controlled by forces beyond their control. The Bible says they shall drink and be moved and be mad. Anybody here who drinks beyond a limit, you are mad. Okay, let's bring it into perspective. The question is, who is a drunkard? A drunkard is not somebody who takes half a glass of whiskey, a bottle or two of beer. You're not a drunkard. But a drunkard is somebody who, when the thing is there, they will not stop until the last drop is finished. And so there are people, when they have the opportunity and the beer is sweating, they will sweat with the beer. And they'll keep whitening their faces. But they don't know that the reason why they are sweating, and Dr. Tanner will tell you, is because their kidney is suffering. Even in an air-conditioned room, when they are drinking, they are sweating
You have no control. You can't control your own brain, your appetite. Because anybody who is a lunatic cannot control their own appetites. And so they shall drink and they shall be moved by the drink. Turn to the one next to you and say, be in control of your life and destiny. That's what you just someone told that. Now, same to her, best son. Anyway, they are same to now own to me, because we're trapped. We have people who can change through situations, but there are others who will never change, irrespective of what happens to them. I had uncles who were like that. Oh no, right. Family Chapel International, and ye call eba ye no. Me papa Bishop Dr. Victor Osei, and ye ne ko din komo na ye ko tie no no. Anopai abedwafo asan atenase. A segment really me pie ko baby akwa bi se wono watu ni se ubebudi ana se umudi anopa ye won komodie ewo fiduem ha na me kai o se 21st clinic and the Sompa yen ene the sciatica expert se oto ase entini atwetwen onanko kom twetwen oya obi ewo nipaduamu a eye sciatic pain die yen ene ya specialize ewo sciatica ho Kumasi ha yewo ehwa overseas junction enkransa yewo ho no sunwane yewo ho oboase yewo ho yewo nkran bra ne ma massage papa yewo machine treatment nso ewo ho no yade bia wo nipadua mu de 21st clinic sebra na yensaw yade number upusu no 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic. We are the sciatica expert. Me kanfu miso drink e the amount anopay. Say wedding na oye, a year na oye, party na oya. Drink a bebo a miso fruit drink. Dr. Silas ene mano e wo mountain so. Doctor say, Ode pusuna home 0246 270 221 0246 270 221 na onfa bi emre babia owo bia na wanya mizo no na ope energy drink ebetima ma ho asisi ho so wa bra wa ye adwuma bra ye wo drink bi a friend of 5G misa enso e wo hono ebeboa pa guarana wom grapes wom grapes fruit ewom ginseng ewom na green tea enso ewom na da bia me se ginseng ne green tea na ewom no we are bema na wo hwe me abomode na pebinum. You come back and thank me later. Numbers no 0246 270 221 0246 270 221 Koko Sechi Fletcher anope woni wife mo hwe me nyankopon enhia pa wife adwuma ewo KMB nyankopon enhia wo pi anope ye won komodi na men komona minudi no eda bia bije betena afidie so a no wakeka nsem na wo wakoma mu wa woti watum say yes ensem ya okan ai enokre mi wom me ye ekoso ma brabom but odofo enne nipa me pesem ne di nkomo ye o subi mu o tibia bi mu o yadie bi wankasa wahunu se enye but who ni mu ahoden I say I don't have the strength unni mu ahoden se ubefiri mu but ade na di unya wona me ni wudi nkoma no pay eba ne se na nyankopon bo oba ne bema se ewo na kwan so no oba ene bema na wo se omutimi ehia
but enne ewiase akwakwa wie se obi hwe me sesie woni aboa na eda onse me yi wasam ne to abonten wo se afem umpe wankasa wanu ho pa but wuntimi mfrim jese ade na so demu ama otwe ho enye yie wo na me ne wo bosa ankomo no hwe ye wo bi ho a o fa wankasa oba ade na wo ye no unim se eye tiwade e boman but emu ahoden abo anope ma unche se me be blemu but me ba se me be pe solution ama me pese wo frame na wo share experience ne eboa wo a rabbi frame over the week na enkomo era nimi di ye no me hu dwiri me pa oyo bi oyo ba warefo na ekoduru se ni kunu emman attention ana ni fiewura introduce sofu bi mano tina omoko sofu no ho empaibo na according to woman no o say ni kunu ni time emman intino or resorted to pornographic materials me kire eniema ye oba ne beman kita hodie ehun video eno no edura nadwo ohwe na ne ho ato no na tiemiye o erase okọ sofo nanim no sofo no timi hunu kan se mame ade bi sei ena wo ye na osofo no ka kire ne se sa sex video na ohwa na ni gi ho pa no on send mre no ti ono de no na adwen ye ne se eye kwan bi asofo no e fa so de na ayi na free ade na wo mu no barabusua ekowi ase no sofo no timi invite na de ne call baby no nim se omo koye program but the wi ase no do na ko wi guest house Emma bibi koso Sophie ayewure finfnam na sister na se de e hanu pi ene se sofo no wayere ena ono awura no nso ewokunu but ade asofo no na ye no wonu no ho na kuma mu otimi hunu se ade no enye ba se sofo no frɛ no a otimi ntwe na no ngofom. In fact, me se fmoy hwe o hwe misisi a o fa wo yonko be mato unim sa de na nye o hwe misisi a ababa wa bia waware no wonne ne nua ba eda e wo fie ho o hwe me ho masturbation adorewo adokro King George obi hwe ya no pay obabasia ono ankasa tenase e de niema wurawura no ho edi unya how wona me ne wo kasa no pay hwe se wanya ya ho ebe kun ebe sei wabrabo but why ye mire wo mu wo tibia bi mu ebi kura me moso but why utimu sade no how tete wo ye suban bi abetena wo mu a abedane bayi eti wo mu abedane sunsun bone eti wo mu wo pese wo free mu but woni mu ahoden frame ya no pa ni ani nkomo numbers near 0551 931
931. 0548 931 931. Min judge you. Min blame you. But unni mu ahoden. Even obi yire kura na wo fa no. Unnim. But unni mu ahoden. Wo yo ba o fa okunachi. Matiase bema no suban bi a odan na dinti na ma wo yesa. Mete wase, ba ye pese ye boa wa no pay. Na de wo komu no. Ade na wo ye na ye tiwade e bon man no. Ye boa ma ujai. Wo yo ba wo no yonko ba besia na eda. Muna mi hia ma no pay. Anope e kama koma se suban bi a wo mu a wo hunu se emwa but wontimi mfrim besa me boa wo frame na me ne oni nkomo me ba cho obebo udin ana wo mo udin me ba cho me mo mi din mami ntie wa no pay Ndacho, good morning. Good morning. Pacho na he. Awurade adom na wo so e. Pardon. Wait, dia no pay di boko. Me ba boy ten on 8 years. Oye masturbation. Mechi. Utini ko so politics no wo. Mo no kwa to baby a no akaye no aba. Sawa ho. That's right. Me sorry I made a number be production number be beto TV ne so. That's right. Ye be boa no wate. That's right. Nyankopon hira o se wapɛ mu aka. Ye be boa no. Abusua enkomo we na me ni wudi. Wo te bia bi. Wa hu se nye ba undimi nyai. Hello. Bacho mentie wo hu afidie no so why? Oh. Hello. Good morning. Me bacho o phone no ben wa no nti mane nkwachi kakra na mentie wo voice ni ye why? Mami ntie wa no pa mi hia wudi mami ntie wo. Bacho I am establishing good 4 years. That make us a major. Them then I make me pa. My forces are into me. Why and how many years in it? Good 4 years. 4 years in you are. Bacho that make us a major. Them then I make pa. Okay. O age ni say? Bacho Fie ni say? Bacho 24 years. Okay. Diena eba umu a ya na ma wokoye saade no. You want to be bit to say non-conscious pornography. So me call my download you. No me share. Me share ya. No, I said baby I said me no ho na me jitini na. The jitiri the following day that make say me jano. That me no. To me call chip no more than 100. Me share sa na me jitini ho sa. Okay. But before I know be din komo afidie ne so no. Sisi I know ka say pornographic ayi bi e wo phone so bi ayi free so why? Okay. What be wa no aka kwa no. Tumi bi e wa kire bia no. Atu. Ye sorry afrem. Why? Okay, me the number beto. Ebia, me sorry afrem. Okay. Hello. Good morning. Good morning, sir. Pacho me kase free ye bon half already. Okay, mami ntie wa no pay. Pacho your friend tell. Some masturbation not first me tired because you am down na question me no be da. O da ho na kwese wo ne obi da wa ho. Pacho ni. Da yesu mana. Ai. Na masturbation wagyan.
Patron. Okay. Me pacho me the production line be beto so. Yes, sorry frame me why? Yo, Patron Mate. What the frame me na when nyame kra na. Obetimi aye WhatsApp audio e dey abreme. Why? Okay. Yo, Mate. You can't obeka sa agro na ye di wa hu. Hello? Hello? Okay. I'm in fact ofofro ha. Hello? Yeah, Me bacho obebo odin ana o mo odin. no more me. Mami ntie wa no pay. Installation, the 12 years. Why masturbation 12 years ni? That's right. O pese ujai. Hello? Yes. Afidie bi wo achi dumno na mintime ne onni nkomo why? Macho what me kan? Okay. Kwa be so na e fa so aya wo ye sa de no. DNA ba, DNA push you. Ya na den twa homfoni kakra kire me. Hello? Okay, me busa o say ade na why na 12 years no. Ya na den push you. Kwa be so na fa so a ya wo ye sa de no. Ma mintie o. Like that and that's why the money do of that yeah Mr. One thing na madawa ya baba Me pacho wa worry. maybe that me know about it. Ade oba no ma won chen ana. Abandonment. But when it jino ho kura chen said ye won ne grow on pem mebo a. I just say When it ji masturbation no chen say won oba no kura hia on pem wa hu. like maintain I mean maybe this but let me say what keep my done here and I will be Okay, ye bebo why? Ye sorry for your production line why? na think so let's happen now so the same can be done E masem how wo hu. that's right. O pese ujai. That's right. Okay. Ade sika na ya na wo de pem ma no bebre. Ana wa no ne bonwom pa. Yes, yeah. Okay. Right. Right. Mr. Yes, sorry, from me why? Kevin Betanso Hamame. Yeah, if you are so be on how one here we are all kind of sound, but in a fee now was it a how a massam hano. Now we are see how you know massam. We are see how you know massam name massam. Ubia more brain in I am massam. Mebacho obebo din ana o modin. Hello? Hello? Obebo din ana o modin. Mebacho mi mbo mi din. Okay, mami ntie wa no pay. Mebacho mi kasafi Eastern region. Okay. Me oba wire for. Now I say we story now din kan you know. The same thing help me. Me kunu ni adaje. Eno yo bi so pekasa no onim kasa. Ontimi kasa. Nti okwa me hwe pornography but me fa me nsan se me ho. Me fa bibia nra me ho but me hwe pornography me ho tumi sa me. Sa na ye me. Ana ne ha me kase poni se me tunu mu aso me nyintini pa. But the enunti no
me to me quite sorry me ya me bo me ho modern pa me juma sorry me adwuma me nyum to me friend dia go na so me to me ya do eni na obi twi ni ti so me bo wa me hu ni e be kana me jaya sorry nyama wo mu nso me nya bo afọ me to me awo mu sa me nyum to take impact obi to me di adanse me ba sorry me kita ha oba sister nyum to no ha no to me ko but me ankata no me nya sa adanse ni bi ma me ho nyama nfo yi me ejuma me bresa ejuma me ye bi la me na sha ase wo no obi baba da sha ase wo do tu pon ba me ye want to ani pe mi chai mama matina fi ebusue mu mpo no ase me hu ye ebi dia rasa okay ma peki wo number me say mu kra me master beti ko tin se me wo ye afi na me wo ma bakai pe wo ho me pe o pese wo free mu no 34 years me pese me free mu okay ye be boa me wa brepa mbo me pacho right hello me pacho obebo odin ana o ma odin me din de mention that monster o ka se free hin me ka se free tunda okay mami ntie o senior me de no be me ka me problem no na maka ase why me fast to me ene normal e dia ba me so okay you know say me de na ko ye ku ama mranti no ba no o de bonnetew mami me de ne ko yesi na me wo je no me ko ba da mi hu bibia sa te bibia sperma na bibia ti one day bi adamfo bia ene ni nkomo no say o as o aspect mo yi na me me de me ni study me na kwa be se na me fa madam for no contact o ko gbe na obi ara de samana tun wa o go study no say enti ye na ba ye no akwa bibi sa se to mi dem tem bia mi ti menje no ho ma yesa eche e ma mi di ba secondary school ni na de hamagi am si me yi we so ma nu wa di we di e fihin the lacrope na me transfer system I have to put the software and me jai my jai be e ko be 11 years so my jai kra ma ma gi tan ko bi e bo hun pasa ade e ma mi ko sa di ni first na me ko me so dem na basa didi nko mi she dem mi nya da me sakura me pese me de ko ma si wo kra na di kra ko kra no okay ase me pisa di ni but si ade akofa problem aba no ze wo oba ho a my imagine me e be ware ase me ko oba ho a si no we the waist pain pa na ba me so no crampo no se wo de u tie yen wo hwe na saadi we wanya ya sebe obema no ebe kete okrepa na o kana in the experience na mbom sisi ya yeah nti ya futu ma ante no me de production line bi beto so me de ma film no ma ewo mu no de ato no de ukom sisi ya no doc now sorry ya no mema na boa why matime da se pa nyami daw okay ma memfa nipa ba mienu na badwafo mrem hello obebo odin ana o modin but so me mbo mi do o ka se free hin but so me o kuma say ma me ntie o me dofo me ba so me find it difficult say na me nim say masturbation bi dia bo mi ntie but so say chemu but so me dey ni say me no dey me for me san ye na me wi su club na dey o yisu dai entoma na o de shisha wo ho that time that was 2 years training coming the worry them and I'm no listening me them have this say you but we are not me listen the child sad sometimes me go no on mo area na me who say the ho to me because me who ni say ya dia e di okay
ya pick your number no ya be frɛ why anasa ya the production line bi beto so na ya na wa frɛ what dey hwɛ ye one thing is say Nyankopɔn wɔ kwan a wabɔ bibia sɛ yenye no enti sɛ woyɛ the opposite of it automatically bɔne and adeɛ bia sɛ deɛ ne kwan sitie no wanyɛ ne saa no ahonhom bɔne nso de ɔmo ho bɛgyim di obi a ɔyɛ masturbation obi a ɔno ade ne nsa rewura no ho sɛ yɛ ntoma sɛ yɛ bibi kwaduo hwan whatever bi mu de bottle ne nneɛma bebree ɛnyɛ saa na Nyankopɔn yɛ sɛ yɛnyɛ saa deɛ no 99% of saa nipa no yana mabrabo etwe san saa de ne di munya ma memfa last caller. Hello yeah, good morning bacho obebo odin ana o modin me modin afidie bi ba nchen twen ho kakra na mintimi ne uni nkomo why ga me de ne kramoni and me as a brand of kind of story to fear me de na I similar to me me madam for being introduced me a woman who is so intended to here they are growing quite very more and you come they do to adolescent age you know and on the time you show where you are back and she can on one day the kills be or nature crack to crack and the kills be or my photo terminal. Okay, China oh ya advert me pacho what does you woman it's not my worry the near from in China is to that corner there and then the mess then kwa me ko sira ina me okay usika sem te say abrabona nkasa te say sisi a edu ba bi na normal nye ba se pa bon so no e normal aye e kakra ma me do sana no no aya no mo a no do train da na ba ta de no wula o je sana elia no ba do elia no na de ma church operation na atko anti ama de me wula e ben afudisi abimu na penye typical one bi o now enti ono na ama adanse lankawo emi me wife for in China na so na the men show this crime papa yes sorry a ye the number bi beto so ye beboa why Kevin wafo bi won Hello ye fa last caller hello yes please hello me ba cho me te onka o te me nka baja aha obebo odin na o modin ba so me mbo me okay then how mami ntio sima be ba kope baja masa we na hamu in no 26 years I don't know extra place only better no 15 years now I don't know extra place even I started yard in the understand even I don't know from the year you know even the enough me no channel na affect the money okay even I don't know me I don't know a better me but wow worry yeah that's what I mean but no na we dem mibusa o eno no ne woni oba no ehia den na wani gi ho pa ba even the yes I don't know na this time can be me oba no have it okay and then more than oba no there wani gi no ho chen oba no de no ho but you know na according to me na and I said no baby maybe I know baby said you can say again a bang you say I was say also free one more this feel because
Okay. Mate. Mate. Me the production line be too so. Yeah, free. Why? Kevin, what for the number now? Okay. I will have and come over here to us next week. Part 2, because it be more bre. Only say our repi egu esade we ya. Osene obi kura dwen se ni kunu twempana. But ukunu no okohye dwaye ho a ono atwetwe ne ho. Nti obewie na nye ho. Oyire no ono atimi satisfy ne ho. Nti na nye na ho. Awotutu a ene de ma famo bre na mo mfa ncheme. Edu time bia ya na tifo na wose ye boa wo mo. Minister asem no areho. Yeah. Na ahometse. Ena wonim se sanyemanyema we no. Enye nyame akwan ne nyame boy enti no. Wo ya na wo pese ujaya etrin. Because be ma no oba de tia. Na so mpese wo mujaya me no atwempena me se me no ntwibi ma de na ba me. Be se obi yesa masturbate no pese ujaya etrin. Na obeye we nyina awie na arehosem ne se na obe makura asa akoye kete untimi kura so ne obenhia na areho na ni nyina so utie course na eba na ayonkosem ena de sa na ma we nyina aba madam fu bi na introduce me obi ani ho ana ma me ne papa be introduce ni to sade we jesa ayonko na etito na bi ani pa bi kura ba ya brabo mu a ya na minister bon sam na asomo mo se omo meseye but omo ba asem omo kaniti ye fi say unse youth na nyema bi o a ye fi say ye ne ye sa ti say ma ukoye lesbian wuni ma de ewum wo ye lesbian na wo jaya na ukowale kura wa hwe ukunu be jaw tire se be ma ne pese ono da minister pese be ma ne fa ne sanwo wo sa e ma ho mra bo bia ma me be ni ho no be ye wo de ne sa be wo sa fe na hakura ye ne ya wo be jai nti wo mountain bi nti wo be jaw nti wo no be da firi ne ekosi afi ye wie ye wo nto esanse de wo pene se onfa ne nsa na enwo be ma wa me walo so de ne se be wo eti wo be jama ukunu ni wadakora gise ukunu de ne nsa wo wa ansa na ho ansa no ansa na otimi ni wado sa time we jan enya awale enu ne begu awale enu ebegu ade ewom sa be ma na obe da ye de ko shedem ne atum bet so wo so obi na obi twempana sa nya enim gwase be sa ne ma we no so wo awobusuani kura ye bia na wo ahwe a wo hu na senjame kura amfefi ahwe a wo be poison pa but say nya baby ye be ye ne day lady ya wo say wo hwe pono yi se wo fi say wo hwe pono no na be hawa pono no jaiwe minister me ti hey de woni minime wo mistake pa de pono ba me fon so a wa ha me no mi e be gina police station e dey ti na wo menya ndey menya pono de minister so enti de wo ye de sa de ne bro no Jaya, ufisa o shede ma abetwetwe ho enko hye ufisa adwale so de minister untimi ka se onwale o eti ko hye adwale abetwetwe ho eti unwale be dwale but ufisa adwale no se wo kwose wona abetwetwe ho a usi adwale wa dwale ntem ne pie na ye bompa ye ma omu nyana nyame ebeti wo mo ama wo firi King George we next week come we beto us cause nipa wa how some come we beto asempa na yetiefo de ahwefo nso ye bechia mo na emrenim set ke osu michawa no pay currency michawa asem we a edadwa no osi se part 2 ho a eye say unim eye asoli bi anipa wo mpa etisa petisi asoli the disciples no doso enya ho adverting so yes enya advert bia masturbation eye som kase pa ni disciples no doso edin kofonya adenti no wale ni eye safo ba wo na sijani nso nya de na Satan o ye sensitive
Ade bia nyame me de be ma hu se ade bia nyame te ho hyira so no Satan pesa ogus ade na ni ase enti awale akra hwe se de na awale animu aye de egu ase woni a saa sumu yi won wo mu no Yesu nko deliverance ene betimi a change omo na obi ka se me afutu am pese me di tu sankrofo no se enyusu phone a Android phone se opa kinjo na bede na ene wiase ewe ene businesses nyina akoya Android phone sa nanso o pe wonkwa o pe wasundwe di a unsa malaria na duro ede chame malaria duro a ede na nia dene uya rofo be kun enti de duro a enyono eni tu malaria se sa one sacrifice bibia wasundwe no nso masturbation asem ne yeka no e filipa so kommoa so se de na wo ka no ama ebinum dia no chese why addicted ama untimi ehu so ye nipa o so ya bo afei otisi abonte ba bia masturbation enipa ande di nipa kom ni eka namfusem ya wo enkanta sa de we se wanhwe ye pa anu adura no ano enwunu a o yare no enko hwesi se ya se mo kan areho obi ogina nyame asafo anim praises onyom chame ofasi eti hoi betu nyom de nase obi ni obetima soma awura no mienu we are masturbation disciple anopai me ka kire o se otamfo bia ni wiase se masturbation wankasa wo no akofa saade na ba enti se wo pese wunya wasundwe dia me de ad phone your friend say Android phone use bi enema wo de agu pen drive ayi o hwan wa download agu niema so nyina hweniye okay anyesa unim me de kakra bi ka ho utie wo mu nyina unse obusa oba ko asem na djuma 70 disika 70 ye fra bibi ahwete honhom masturbation ene na de nam wa brabo enye yida King George wo de nyame aduma next week nkomo ye beto aso okay enipa bi mo bre the great IVJ ciao maminji semo enye izo rade topic ni say addiction enye masturbation addiction as attend se on se enema nipa no wo mu no utum se 90% of my friend no na doso ene me phone ida hay frana man for friend even studio lines frana man for friend nipa bebre wo experience I was so share addiction types no ebi ne moada se de odi ka ka oba na oba da be ma ne be ma da obi fu bire obi fu bi ko na yo be ma bi nso ha ono de enkofo yire mu kwa no na omo da ne nyina addiction yeah just wakam a wontimi nyai na kwa esa masturbation ni mumuna eye kesi pa ewo no ndie de ba the great nyesa na ekese o on say lines you know ansa na obetimi afra wuram no enye easy enti saafo ne nenem se bia omotimi agba wuram serade de ba King George kan phones no so ka ho and akra ketekete kwa no use phone ene de ye mamu bi mpanimfo ne de young girls ne ye phones no nto no akra ketu anko ni access senko betimi akọ phones so ehu oba ho nti wo hu wonim se akra wadi 7 years ono so betimi a professor betimi no oba da so ye be ma ne ho timi sori se de nyame abode me ka ha wa me city nti so ono so hu bibi sa no opese oye den o try se obeye ebi mu ye fia ma me mpanimfo nkomo a ye di adwamansem akra ne te ho a no oye den no otie ebi mu ye TV so TV a ye hwe the way I ma be sia pompe ye no fone ye to ne nema bi ne nyina ye saa course so ne bi ene bi mu so ye school
e kwan a omo fa so kyerɛkyerɛ wo yese ya ene bi nso imagination nipa na ekwa not a single day obefo car trotra unhu oba toma na oba ho ayi saa na ma we nyina na yɛkɔ so e ma saa adwen ne ba se menkoye bia BBC masturbation na ohawa ewo mu de e bebre apart from say obema be ye ketekete no ananse wuntimi no oba na eye no se uye masturbation na ho esane a o sperms no e produce from 200 to 300 millions and to me say enipa enema abonsanfo do so mun say enipa enema abonsanfo we be ka say one thing say we da sa 200 to 300 million eye no bronsam no esa te say de enipa baako bone fo baako asakra na asrabo fo pempem no eje so no the moment ya obe release sad no abone fo no so no omo bose we hintasem pa me ka kire no enne ma edos no omo bose no omo bose sa na yenyaw woni mo nyam nyina pepa nti so ahwa wo yiedie ntimi nkosoro wo yiedie ntimi nkosoro wo ye masturbation dia unu se wo how papa na ebi ye spirit ebi ye so wono ankasa wo kwa imagination na na unu mi se one na yire da one ni kunu da enso na nya wo de obutu so keke wo obutu so keke but adwene wo baabia saa ma enti na wo ka se eno na e destiny bibia no because bono fo no so de ne ho ayeden awuram na nsa na wo beje wo ho no agye se unya sofo pon bi wa nya sofo a ana wo ankasa wo be wadwen se wo decide se wo jai anya sa de a untimi da e de wo how bebre na be nipa bebre o how bebre na de sa adenaba enti sa wo pese wo jai a agye se wo pesofo bi Abraham TV pompa ye pa ma Abraham TV send me message na ne number no fra na e frame me I say please I'm a gay from Sunyani. Oh. Said almost very from her message. I say please. I'm a gay from Sunyani, 20 years. And I masturbate. I say I'm tired of this. Sometimes I want to take my life. Said the watch on and easy can kind. Me who send the number no frana. Or frame is abekronsa ma menya birthday remember I just say sad was over this next week because implications be bring Kevin your birthday we remember this year your friend Jamin Kuma Bempa enne eye wawoda wankasa opapa Mr. Clement Kuma Bempa one awo tutua ena ema awoda pa Nyankopon enhia na onfa mfiri adumu enko adumu abuzia ye de dwumade ne besi aha me hye wo se bi o me ka kire se me de part 2 beba ya na me de 2 ba bi kakra but this very enkomo we ne de next week ye de part 2 ne ba fa production line to so ema me enkomo aye di se wo ho hawa o de ye audio breme e wo WhatsApp e wo how na wo no se de me sorry a me kwa sorry o frame e bia na wanyame ye WhatsApp audio e breme na ye nhwe kwan a ye betimi afaso aboa number no ye 05411266260 05411266260 Prophet Emmanuel Blessing owo manso anto akrom Jesus Chosen Chapel enne na oto obedin Nyankopon enhia ye story nkonya so a ye ba ho awotutu a mama 30 seconds tell Mama chia me papa sofo bi tina nyame adman birthday obi se kwa bia so be chia obi obi se kwa bia so be chia obi asade afoti ba be chia me papa Prophet Joseph Obey sofo pani a oda Pure Word Ministries e wo kuchi wotina eye ne birthday papa we wish you long life and prosperity nyame shira pa King George yo atiefo minia Barnabas Edu or Pancrodo Church lister na me ntro yanko afei me wafa se Collins Champo ana minia ba ye friend Lily Etienne ni din fie die friend fie kure no or New York New Jersey
Erade enka no ho erade enhyira no no mfa nsa nis enka no me akunta e friend no so ya o abebi o France Toulouse abonten so and afei ya na interference doso de na ya moye na me see the great grandfather there mo mfa mo mre na you are free the great yanko mo mfa mo mre Etia me do for prosperity do manager penny that's right na me do for Anita ene Laurentia that's right ene me nsene mu nyina ene me yonkofo nyina na me sister penny a fi US aba right na nyame shapa abusua dwumadie ne ye hour of hope kwasiada anopa bia anopa nonso ekosi nonkono ena yede bro osomfo minister IBJ nie dwumadie chief executive producer Dr. Blessed Foster doc nyankopon hyaw pi na onya okese na onfom free adumu enko adumu na oba fidua mu nso a miankasa menua Kelvin De Bruyne or MCR ho on ebom chidom sanso na menua PK enso ebom chidom na Azuka bom chidom na Nasafo Kantanka enso ebom chidom Davido ewo TV section hono sanso na ekoba Jesse Sempremo enso ewo ho Kelvin ono me friend criminal Kelvin ono so wo me nchen ha ene de me ka kire onyina ne se onyankopon onfom fra domu enko adomu number no ye 05411266626 de ha obia no ye audio ebreme makraw ye besa hia na wotwe se enne